كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ذاته وصفاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أوتي البلاغة وفصل الخطاب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضيائها القائل في حديث موجز المبنى عزيم المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الأكارم آبائي مع أمهاتي الأفاضل وأترابي الكرام أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه التحية الأترة يسرني أن أنتقل معكم إلى إضافة قول فيما سبق ذكره من حسن الخلق، وأسأل الله تعالى أن يجعل كل كلمة أقولها في هذا المكان الميمون خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلكم أنتم أيضا من الذين قال الله فيهم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Aray musidɓe julɓe ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala on daaluɗo ka deftere makko o waɗani en nelaɗo on ñentinirgal moƴƴal o humidiri ɗum e shartiji tati wonande ɓe gonɗinɓe Allah ɓe gonɗini ñalorma sakkitoro on ɗum ko dargal ɓe ɗuɗɗini jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen seedo reweteɗo ala e gonga nafa e ɗo rewɗo lorra mo rewali si wona Allah subhanahu wa ta'ala. iɗen seedo annabijo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko o nelaɗo makko ko o ñentinteɗo wona o reweteɗo. haray musidɓe men attiɓe ɓen Oustaz Wane en e Oustaz Ceerno ɓe yewtani en ko yewtete kon fof e ko humodiri e husnul khuluqi. ay si tawi ɓe yewtali fof ɓe jumli min mi ala yiltade ko ɓe yewti kon. aray ko woni tum min mi yaray ka sahaba ɓen. aray noon miɗo andi hunde ɗi sahaba ɓe yewtugol fi maɓɓe yewtugol fi nelaɗo fof ko e serdu woturu yalti, ala ko serdini tawde ko nelaɗo ni oustaz maɓɓe. mi ɓuray ɓarorde Umar ibn al-Khattab radiyallahu an thani al-khulafa'i ar-rashidin. haray sahaba ɓen iɗen andi Allah towɗon no mantiɓe moƴƴa ka deftere makko o wi'i min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. siko worɓe ɓen si worɓe no wolede fi mum aray sahaba ɓen ko ɓe numéro en e nder sahaba ɓen fof kadi numéro en maɓɓe on ko Aboubacre Siddiq radiyallahu an bittifaqi aqidati ahli sunnati wal jamaa. Aboubacry ko kanko ɓuri moƴƴude e janta ɓen fof fiimum immorde sahaba ɓe nelaɗo ɓen ha hewti ka wonɗen ɗo handi tagge si feƴƴi nelaɓe ɓen e annabaɓe. dalil men dalil on ko weytuɗo wes ari e defte tariha ɗen wono tarihul khulafa ibn Shirin wal khulafa ar-rashidin li docteur Mustafa Murad al-Masri wonde manna Aboubacre Siddiq oɗo kanko e Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ɓe ɓaŋino ka maɓɓe ɓe seeni ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam li ziyara faqat fi juuragol nelaɗo fi randugol ɓe visite. ɓe ari ha ka portail ka dammugal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay tawi nelaɗo no neyi ɓe e jikku moƴƴo ɓe fuɗɗi kisam ɓanginde ɗo jikku moƴƴugu ɓay ko ɗum wonde yewde fima.
ɓe yeddotiri ko hombo attuto ƴettude koyngal mum ngal naada ka nder suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam entre Aboubacre Siddiq radiallahu an e Ali ibn Abi Talibin radiallahu an. on tuma Aboubacre o atti o memmini haala o wi Ali taqaddam oye feƴƴane. Ali wi subhanallah kayfa ataqaddamu alayka ya Aba Bakrin وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. وي سبحان الله كون مي فكيرتا هوري اون غوركو متواتا نانغي فودالي مutali e hore gorko wo gorko ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo mo Allah ɓuri faalede ka hoore leydi ɗo hewtima an Aboubacry mi wata feƴƴude hoore ma. Aboubacry kadi ka yankinare kanko kadi o wi awa Ali namille kadi feƴƴata hoore ma par ce que mi wawata feƴƴude e on hoore on gorko momi nani nelaɗo Allah on hino make sallllahu alayhi wa sallam e makko zawwajtu khayra rijali li khayri nisa ay zawwajtu Fatimata li Ali fala astati an ataqaddama alayk. o wi yo Allah dandan feƴƴugol e hoore on gorko momi nanni nelaɗo no maaka mi jombini gorko ɓurɗo moƴƴude suddiɗo ɓurɗo moƴƴude tawi gonfiro maako nelaɗo ɗon ko wonde ɓe jombini Fatima Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib o kankade o maaki o wi وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقك لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. أوي ميواتا فجو دلي هورما أن أبو بكر بيرو منانين لا دنما كإفيما سي إيمان ما أن وداما إسيكي بالانس imanu mofteden wadrama ngoya sengo ali bayfu hada wa Abu Bakr falidhalika qultu lakum la masila lahu la min as-sahabati wala min at-tabi'in wala min tabi'i at-tabi'in ila yawmina hadha wa sawfa sayazallu hakadha ila an yaritha Allahu al-'abda wa man 'alayha li'anna imanahu law wuzina bi imani al-ummati jami'an la rajaha imanuhu بهذا فقط يكفيه أن تفضلا على الأمة. إيمان أبو بكر هم بوري إيمان جماعة فوق علي بن أبي طالب ويو الله دندن نفع يقول إهوري أمبر أبو بكر وي أو خسما كلا جوكودا باسكو من كدي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر علي مع فاطمة والحسن والحسين يوم القيامة راكبين دابة فيشير الناس إليهم فيقولون من هذا النبي فيقال ما هو بنبي ولكنه علي بن أبي طالب. ويمي واتا فجد on neddo mutawata minani nelaado Allah ino maka Ali o do e beygu makko Fatima e bibbe makko bendido Al Hasan wal Husayn be immintinoyte nyande dargal tawa hiɓe waɗɗi mbaɗɗateri ɓe wira ka mawqif jama on sappodira ɓe sikka ko annabajo ɓe landodira ko annabajo homboni en mbawno mari grade on tuma ɓe wiye e konngol malaika wonde na dey annabajo ni o ko Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib yilti wi Abu Bakri wa kayfa ataqaddamu alayka ya Aba Bakri wa qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul law kuntu muttakhidhan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. O wi minani nelaɗo Allah on hino maka simi ɗaɓɓayno giɗo ka hoore leydi ɗo mi jogito comme giɗo harayno ko Aboubacry mi ƴettayno kono ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala on hertori. Aboubacry inni awa Ali wa kayfa ataqaddamu alayka wa qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fika آتي مع علي يوم القيامة فيقول الله لي يا محمد لقد اخترت لك إبراهيم خير والد كما اخترت لك عليا خير أخ وصديق. وي
nelaɗo makimi aroye ñande dargal min e Ali ibn Abi Talib Allah noddalam o wiya ko an yo Muhammad mi suɓanike ma baba ɓurɗo moƴƴude baba ɓen fof mi waɗi ɗum annabi Ibrahima alayhi salam ko wana noon kadi mi suɓanma miññirawo miñan ɓuri moƴƴude miññiraɓe ɓen fof mi waɗanma ɗum Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib o inni Aboubacry a way walay ɗo ɓayru wa qad sami'tu Allah ta'ala yaqulu fi muhkami tanzili ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. O wi alladhi ja'a bis-sidqi huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi saddaqa bis-sidqi huwa anta ya Aboubacry la ataqaddamu alayk. O wi Aboubacry mi wata feƴƴude hoorema ɓayru mi nani Allah no ewno ka deftere makko o wi wonde on addunoɗo goonga on e on gonginɗo goonga on ɓen ɗiɗo ɓe woni huloɓe Allah. Tafsiru on ko nelaɗo firtani men ko wonde adduɗo on goonga on ko kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum ko l'islam. Gonginɗo on l'islam ko an atti gonginde fof mi feƴƴata hoorema. Aboubacry inni awa bon min kadi ɗo mi wata feƴƴude hoore ma par ce que qad sami'tu Allah ta'ala yaqulu fi muhkami ayati wa min annasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. O wi mi nani Allah to ɗon no wiya ka nder deftere no jeeya e ɓen yimɓe ɓe tawata hino sotta wonki mum kin fi ɗaɓɓugol welaye Allah ɓen ko fanda ɗon ko an Ali ibn Abi Talib par ce que ko an walino ka daɗɗateri nelaɗo ñande ɓe feraynoɓe seno Madina préféruɗa an yamayu nelaɗo on o Isa. karmo ko ɓen ɓe wi e nder ko ɓe windi kon ɗon ɓeni wo baynama huma yatajadabani atraf alhadithi idha bil amini jibrila yahbitu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fayukri'u alayhi salam fayaqulu ya Muhammad inna Aba Bakrin wa Aliyan waqifani bi babik fakhruj ilayhima wa bashirhuma bil janna. O wi e nder ko ɓe yewtata kon ɗon ɓe poɗodira konngudi goto décida yo feƴƴugol yeeso fi kala no gasa amata hara Ali no irriti wonde Aboubacry no ɓuri mum kono o jaɓali feƴƴugol e hoore Aboubacry haysi tawi no irriti wonde no ɓuri Ali o jaɓali sabu ne'anagol diina kan heɓugol jikku moƴƴo on ɓayro Allah to ɗon ko manti ka qur'ana o wi no ɓuri fof ko ɓurɗo hulde Allah o inna akramakum inda Allahi atqakum. Jibril tippi ka nder suudo wi nelaɗo yo Aboubacry Ali no ka dambugal mum tawi nelaɗo andali ɓeyano ka yaasi o wi Aboubacry Ali no dari ka yaasi ɓe ronku natugol yaltu naadaɓe weltiniraɓe kadi ɓe naatay aljanna. nelaɗo yalti tawi ɓe yeddotira o nangiri Aboubacry ka jungo makko ñaamo o wattiri Ali kadi telen ka ñaamo ɗon ɓe naati ɓe jogitiɓe ɓe maaki hakada nuhsharu yawma alqiyama ko ni immintinirtede ñande dargal ko honɗum addi ɓe o place ɗo ko moƴƴere jikku angal mawnintinare buyno no mari ɗum ko ɗum way nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam la yadkhulu ljannata man wujida fi qalbihi mithqala dharratin min kibr qila lahu ya rasul Allah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasana wa sawbuhu hasana afi hadha kibr faqala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah jamilun yuhibbul jamala al-kibru batarul haqqi aw batrul haqqi wa ghamtun nas aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nelaɗo maki natoyta aljanna Allah on kala on vérifiyoyaɗo ka ɓernde makko tawano nder ton ko fotata e abbere zarra mawnintinare ɓayde ɗen andile qur'ana no confirme ɗum Allah no wi wa hussila ma fi sudur ɓeyi kala vérifiyoyaɗo ñande dargal tawa ko fotata e abbere zarra no ka ɓernde makko mawnintinare haray o natata aljanna. Sahaba ɓe mapini ɓe moƴƴa goɗɗo e maɓɓe landi nelaɗo enni nelaɗo yo mille miɗo felliti gorko fof gorko neɗɗo fof neɗɗo no yiɗi nde ɓornoto laaɓuɗi no yiɗi nde wattoto laaɓuɗe ene mo wattike laaɓuɗi wattike laaɓuɗe e ɗum ɗon kadi haray ko mawnintinare nelaɗo maki o woye Allah ko labaɗo himo yiɗi ko labako
ko woni ko wiyete ko mawnintinare ko batrul haqqi, mana ko bukitagol gonga, wa ghamtun nas min misugol yimbe be. Anga konta goto goddo da konti ko antu woni neto kala ko goddo wajima jabata dum ko mawnintinare den kala jogiido gotel e koydo dido yara yo andu mo mawnintin yo eto nyawdira dum ka aduna do ko adi lawati do ko bangego Ali ibn Abi Talib kadi kongudi makko ari e fi ko yewti fi Abu Bakr o do bay Abu Bakr moɓani en de alqur'anare de gandi ko e fewdo makko woni ko nde moɓa arande bay ɓe nde moɓama on tuma Ali ibn Abi Talib no jeeno e konngol lollugol ka defte ko o yewtuno fi Abu Bakr o wi'i a'zamu nnasi ajran fil masahifi Abu Bakr as-Siddiq li annahu jama'a ma bayna al-lawhayn ko ɓuri mawnude heɓugol baraji e fi deftere Allah nden fof ko Abu Bakr parce que kanko atti mawnude ko konɗen janngude ɗo fof milliard hunjiɓe Qur'an fof Abu Bakr récolté parce que nelaɗo no maki sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islami sunnatan hasana fa umila biha fa lahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri an yunqasa min ujurihim shay'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki kala sincuɗo hunde moƴƴere nde jokka o hutori kanko taw atti ɗon wadde o heɓay baraji mayre iwtirɓe ɓen ɓaawo kadi si waɗi o heɓay kadi baraji mayre pourcentage haray mo mari tawana baraji maɓɓe ɗin ɗoytete Allah kaka mari toon ƴettata hokka ɓayru kanko ko o mari kon na ko lannata few wallah dalil men koye hadisul qudsi fima yarwihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki Allah daali law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin ma sa'ala ma naqasa mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr o wi si jamma fo dari ke nokku ngodu kala tori ke ko faala Allah okki kala ko tori kon o yiltoto darta ko mari kon tawa ɗuytaki si wona si tawi mesalal ukkame nder ndiyangal ƴawdi e sintere ko heddi kon fof ko heddi ka Allah ko jama on fof okka kon ko sintere nde tawa non kala heɓi ko landi kon idan tippude ɗum ɗo wonde manna haray ɓeɗo sahabaɓe hiɗen wawi irritanade ɓe hari ɓe ko moƴƴuɓe jikku ko noon kadi Ali ibn Abi Talib o yewtiri fi Ousmane ɓay o mooɓi deftere nden sakkitorum o sunni ko hedditi kon yimɓe ɓen jooɗi wi Ousmane harraqul masahif Ousmane harraqul masahif Ali ɓay nani ɗum o waɗi o dari ka gangunal o wi ayyuhannas ittaqullaha fi Uthman fa wallahi ma harraqaha illa ala mala'in minna ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi hule Allah e fi wowlugol Ousmane ko wowluɗon mo wo ko pellet mi wondiri taguɗo lan ko sunnaɗi ko sunni kon si wona e tawal menen dental sahabaɓe nelaɗo si tawino ko waɗi kon ko boni men opposoton kono na ko sen iwi ɗon en ari e fi Umar ibn al-Khattab mo tata sen yewtiɗo han futuro enen lannata fi makko tellement ko marqué hoore gurdam makko ɗan ila ko woni julɗo ha ñande o awli ñaamo makko ngo en suɓay tun seeɗa e nunɗal makko ko sifitori kanko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu no jeeya e nunɗal makko ko ɓe windani en ka defte ɓe wi ñande go Umar ibn al-Khattab ko o laami o yaltuno par ce que mo sinci goɗɗum ko goto tawtalimo e mum sincande nden noon ko moƴƴere fi kala goɗɗo tawtalimo e mayre ko kanko tun heeɓi lanɗo laamiɗo ɗiɗe wayde continent ji ɗin tati kala alqaratu salata Asia wa Afriqiya wa Europa laamiɗo ɗin continent ji ɗon fof en même temps yiltotoɗo jinda jemma o acca ha jama on fof ɗano kanko o yalta o jinda fi darugol so heɓay maapiɗo walla mo o ittanamo mapunde makko ber ko o gaynata kon kanko heɓi ɗum e tariha ko windani en tawi o yaltayno jemma nde jama on fof no ɗani kanko o anda ɗanagol laamaɓe ɓen no ɗani kanko laamiɗo o anda ɗoygol ñande go o yalti jemma o yahi seeɗa tun o nani hito sowto woɓɓe wa pagayni no sonke on tuma kon no waɗi o ƴawi gimbal ngal o cikkiti nder ton fi andugol ko ɗum jokkaɗo ɓay o ƴawi gimbal ngal o cikkike nder ton o tawi jeka ko gorko e suddiɗo hiɓe yarde beere ɓe tappidira ɓe akakan
on tumani ya adu wallah ko ayo gaño Allah Allahu on no harmini beere ya yarde beere law aqibannaka iqaban shadidan mi korisande tiɗunde o wi ya Umar la ta'jal ota hawju dey fa in kuntu kad asaytu Allah marra faqad asayta Allah salasa marrat o wi Umar ta hawju ñaawugol parce que si tawi min ko mi bonni Allah nde wotere ko mi yari ko berden an a bonni Allah taw laabi tati o wi honno mi bonniri Allah o wi Allah no yamirma wala tajassasta Allah no wi wa'tul buyuta min abwabiha anta jital buyuta min zuhuriha Allah no wiuma la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha anta ma sallamna o tawi wondo yarde beere no mari haqqille mo wawi yewtere o yaafi mo sabu ɗum wallah ɓawo o ƴettanimo aadi o yaritata beere hande kadi o yami yaafitike ma sabu ɗengal ma ngal o wi Allah no yamirni wonde ta on wiɗodir an a wiɗike lam Allah no wi naatire ka cuuɗi ka dambuɗe an a naatiri ɓaawo Allah no wi taw naatu ka cuuɗi si wona lando ɗon taw autorisation nelaɗo kon ɗum maki confirme gollo ngaya al istidanu thalathan fa in usina laka wa illa farja dunginagol ko laabi tati si a newnanama naata sa newnana ka yilto Umar noon violi ɗin ɗon tati kala o tawi ma o yaafoya ko ɗum waɗi ñande goo kadi mo yalti kanko Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yo Allah yurme mo yaafomo o yalti kanko e wiyete ɗon Aslam maccuɗo makko mo wonduno eɓe yahani e nder jemma on ɓe yehi ha seeɗa ɓe hayni giitun no huɓɓi ɓe ɓatti e giitun ko hakkunde pete ka metti yewgol o ari o tawi yummirawo nayejo e ɓiɓɓe mum tato no jooɗi on tuma tawi on yummirawo no saggini wurere ore yiite mo rendina pay koye tatoyno takko makko gotum kala no wiwde nene walla mi heɓa komi ñamata mi maayo fewno kanko Umar o laami ɓay o yii ɗum o ɓatti sonnajo on o inni mimma tashkina ko hon ɗum wonɗa wullitade e laamu fewnitingu ngun hande sonnajo on o wi bal ashku amrahu ila Allah mi wullitoto fiyake an on e Umar ibn al-Khattab laami ɗon fewɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala Umar diwi o wi a ya'rifu halakum ay mo andi alhaali mon sakko no wullitoɗa fi makko o wi a bon a yali amrana wa yakhfalu anna Allah lamminaymo e amen o yilto o deƴƴita o fanka o ronka ɗaɓɓitude fi amen mi wullitoto fi makko ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo wawali heƴude ɓerde Umar ibn al-Khattab o yalti kanko e oya o nangimo woni hayya bina ɓe yehi ka baytul mal o yaltini saku ko humodiri e ñamete e ko jokki ɗum e maafe o wi yo gardien jo garduno ɗon baytul mal on yo rondumo o wi ihmil alayya gardien jo ngalɗi moƴƴa yo rondu président gardien jo landiti o wi ahmilu anka am alayka o wi komi rondanoma ka koye mi ronde o wi bal ihmil alayya ko minni ko ya ronda o wi mi nanali ahmilu anka am alayka komi rondanoma ka komi ronde o wi a sakilatka ummuka a anka tahmilu anni dhunubi yawma alqiyama bal ihmil alayya o wi biro ma perdima nani a rondatalan min ya rondan ka ko a rondantolam bakkatuji an ɗin ñande dargal o rondima wallah o rondi saku maaro on o jogiti maafe on ka jungo makko mo o yaadi on no wiccade o jaɓali on jaɓanamo hay fuy ha ɓe hewtoy ka sonnajo o wonɗo ɓe hewti o cippini wurere nden tawi ko kaaƴi jaka waɗa nder ton himo ɗaynirde pay koy koye ha koye ɗano ala ko defe Umar cippini wurere nden hibbi kaaƴe ɗen to o landi ndiyam o waɗi ndiyam ɗan o rendintini o saggini o ukki ko ukkete kon o turi ka leydi ka huɓɓinirde imo wutta leɗɗe ɗen fiyuɗe huɓɓu wahre makko nden fof nde woni ndooni debbo no jooɗi no présentude lande mo faala wolude goɗɗum kono mo aami e nder ko Umar gayni defude o cippini o rotti o waɗi maafe on o ɓanni pay koye o fuɗɗi koye longinde on tuma debbo on woliti konngol gon o wi wallahi anta ahaqqu bil khilafati min Umar ibn al-Khattab سمعت شيخ كسكي يقول الآن ترون يا جماعة عمر بن الخطاب أحق بالخلافة من من؟
min man min Umar ibn al-Khattab. Si tawi no hande e laamagol ko Umar ibn al-Khattab, joni non kombo jooɗi takko makko ko Umar kadi, ko on ɗon ɓuri méritude laamagol, ɓay noon ko kanko kadi jooɗi ɗon. En andi ma'naji mo mériti laamagol. On tuma kanko Umar ibn al-Khattab ni sonnajo si weeti janngo haray yahuka laamateri Umar mi hollidirde e makko, o wattani hila fiima nani, o wi yawa, o immi o fokkiti yahugol, o yahi o bakkitoyi e paawo fetere, jangol no piya fewndo nden ñande, o mo wondi no inde ya Umar hayya bina albardu qaris, o wi mayn tun non hewteten, jangol ngol no tiiɗi, a waɗi ko waɗɗa wawɗa ko wadde, o wi wallahi lan ughadira makani hada hatta atruka as-subyata yadhakuna kama wajadtuhum yabkun wa illa lan atruka makani. O wi wallahi mi wondiri Allah, mi accitata o place an ɗo, mi yahata ka an ha mi acca fayɓe ɓen no jalude, hiɓe fijude, wono mi tawri ɓe noon hiɓe wullude, wona e au contraire si mi buusa ɗo. Ko ɗon o dari ha pay koye ɓay haari koye fuɗɗi raɗodirde, yandi ko ɗum woni golle pay. O immi o ya sikki ɓe yahay on direct ko suudu, o yeyi natiroy ka julirde, o seerali mo habbiri mo wulla, sabu ko yi kon alyatimaɓe no wulli, mo andi alyatimaɓe si wulli aray ɗum ko probléme no naafi kala ɗum no welsinda fewndo hande, kono kanko o wulli ɗon ha subaka hewti. Abdourahman ibn Awf filli ɗon yewtere nden, o wi wallahi ɓay subaka heewi Umar feƴƴi men julnugol, lam atabayyan an qira'ati Umar ibn al-Khattab bi kathrati bukai, mi wawali sendidirde ko suurawol hongol o jangi e nder jangi makko on tellement gonɗi ɗin ko tiiɗi. Ko non kadi o ɗo Umar ibn al-Khattab ñande go o yaltuno kadi, o ari o tawi hoɓɓe no weeri Madina ɗon, ɓe mana seteɓe, ɓe seti ɓe ari ha ɗon futuro heewi ɓe ɗon, ɓen yo ɓe gaar ɗon joni ha hen to si ɓe yaha e nder ko ɓe gaari kon ɗon ɓe huɓɓi giitoyi e nder Umar ko yaltata ko jinda, ɓay ɗum ko jikku makko, noon futuro heewoy fuɗɗi niɓɓitude tun seeɗa o yalti jindugol, o ari tawi ɓen hoɓɓe no mooɓi. Nden ñande tawi ko kanko e Abdourahman ibn Awf wondi, o wi o ari o landi ɓe kori jang, ɓe wiimo wonde ko ɓe hoɓɓe. On tuma o inni Abdourahman, hiɗa wakkili garden ɓeeɗo ha weeta fiita goɗɗum hawre ɓeeɗo, président on gayi yo gardu ɓe o laami ɓen, kanko tu yiraɓe. Abdourahman inni sam'an wa ta'atan ya amiral mu'minin, miɗo nani miɗo jaɓi an yo amirul mu'minin, en garda ɓe ha weeta. Imagine président o yo gardu ɓe o laami ɓen, e hoore ɗum kadi o yaltida e soldat, o gardi ɓe ɗon ha takko jemmon feccoyi ka tataɓal sakkitorol, o nani boobo no wulla e hakkunde ɓen arɓe ɗon tawi ko setiɓe e nder tilli sawon ka waya won ton boobo no wullude ton. Umar immi on tuma ka jooɗino ton, ari inni debbo on accu dankoɗa o boobo ma ɗum a soñji jama, o wiya a soñji tan, kanko o anda ko président on tigi on mo haalande, o wiya a soñji tan fi Allah. O yehi o jottoyi neɓali kadi boobo on kadi memmintini wullugol, o ari kadi han takko ka sonnajo on, o inni wakkilo fi Allah dankoɗa o boobo, o wi min ya soñjita ka. O yehi tataɓum o arti, o wi wallahi an on ko a nenejo mo yurmetake fes, o wi ko hatta mi yurme. Umar ibn al-Khattab no waɗi qarar makko on ko wonde ko si boobo entama si o waɗanamo joddi, boobo kala entaɗo o waɗanaymo salaire, ara o hendoto ɗum par mois, kono aɗo boobo on entede ɓay o muyde ɓiraɗan yumma makko ɗan o waɗantake salaire. Rewɓe ɓen noon tawi watti joni profitude enta pay koye addi leer on yonde, tawi o sonnajo ɗon ko fifa ɗum woni wadde mo ekkitude boobo makko on entede fiita o muynu ha o wawa heɓude ndin joddiɗa. On tuma ɓay sonnajo on sifanike ɗum Umaru, o anda ko Umaru o sifani few. On tuma Umaru yehi tawtoye Abdourahman o en ye Umaru, emba heewi ko warɗa ɓiɓɓe julɓe sabu kun salaire o yiltiti ka makko, ɓay weetinde ñande wallahi o sansi on sariya ɗon, o wi gila hande heeɓi yeeso rewɓeɓen fouta ɓe hawju entugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, kala jibinɗo haray gila ñande o jibini boobo makko no mar salaire, li maslahati man, li maslahati gayrihi ka laysa li maslahati nafsihi, ko sabu maslaha immo ɓiɓɓe makko ɓen, wona maslaha makko kanko ka o heɓata milliard ji, ko sabu ɗum ɗo jama on pet. Wallahi ko noon kadi ñande go emo yalti o yehi e nokkure emo jinda hakkunde cuuɗi ɗin Madina, o wari hay suudugo o nani debbo no wola toon haala ka moƴƴa,
e nder chambre mum on no sokiti o miijata Umaru no e yaasiki debbo on no wi'a laqad tala hadha alleylu waswadda janibuhu wa arraqani alla khalila ulaimu lawla Allah tukhsa awaqibuhu la hurrika min hadha sariru jawanibuhu. O wi eɓe en mba o jemma juutanilam tawde mi ala giɗo mo mi fijida e mum en mba tampere nden tiiɗi wallahi si tawi nano leɗɗe ko wontanta kon battane yedduɗo Allah ki danki anki yeƴotono e hoore yeddugol Allah tawi ko faandi ɗum ko zina. Umar bunil Khattab nani haala makko kam faami ko misi kon. Umar bunil Khattab on tuma ɓay weeti o nelani oɗo sonnajo o landimo ni o nanirimo ni mo yewtira ko fi honɗum addimo yewde o ni a moodi makko no naɓaka frontiére mo garda ton tawi nde ñande Umar bunil Khattab no waɗi sariya soriɓe ɓen yahay ka frontiére gardugol e nder 6 mois ɓe ɓen ɗon arta woɓɓe goo kadi yaha tawi noon moodi o sonnajo wolɗo ɗi konnguɗi ɗo no naɓa ton e nder ɗum ɗon o wowli ɗi konnguɗi o wulliti on tuma Umar bunil Khattab kon waɗi ɗaɓɓugol solution ɗum ɗo o yehi ka ɓiɗɗo makko on ɓeygune laaɗo ɗum ko Hafsa binti Umar radiallahu anha o ari o inni Hafsa yo kam tasbiril mar'atu an zawjiha ko lebbi jelu sonnajo wawata wonde ɓaawo moodi mum lebbi jelu o andi ko debbo e rewɓe ɓen andi rewɓe on tuma ɓiɗɗo makko on hersimo wowlangol ɓay ko baabe makko kono o sappanimo o waɗi ka kolli makko o eɓɓanimo o waɗi ni kolli ɗin on ɗon riwaya wiiri noon e riwaya go ɓe ni sonnajo on gidu Umar e aya ka wonɗo ka suratul Baqara tindinɗo fi heynagol sonnajo si tawi moodi makko maayi o wi janngu on aya ɗon walladina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 o wi janngu on aya e Umar ara hendi ka réponse on o jangi on aya o tawi jaka ko nder lebbi 4 woni ko faanda par ce que ko ɗum aya on waɗi ko ɗum Allah waɗani sonnajo si moodi makko maayi ko o muññoto non si o ƴette on tuma ɓay o yewtirini Umar bunil Khattab bimbine ñande sansi kadi dostoru on ɗon sariya o sansi mo fewi o waɗi hande kadi kala yawɗo ka frontiére ko nder lebbi 3 o arta goɗɗo kadi yaha haray kono o waɗiri ɗum ɗo o sansi ɗum ɗo sariya fi maslaha jama on haray noon ɗum ɗo no holla en wonde manna Umaru o ɗo ko nunɗuɗo ni ɓay noon haray ɓe signal en leeron woɗɗa haray sen ari fii ka fatagol Umar bunil Khattab ɓen yiyay ɗon kadi nunɗal makko Umar bunil Khattab ɓay o hewti ka o faato o hoyɗuno fi fatunde makko nden kanko Umar bunil Khattab o hoyɗi dontori no ari soppimo fewndo ka ceeci makko laabi 3 dontori ɓay o fini o fillitani ɗum sahaba ɓen o wi ra'aytu dikan nagarani 3 nagaratin wama ara dhalika illa dunuwa ajali o wi mi yii dontor no soppala nokkeli 3 mi yi'ali ɗum si wona landu balɗe an kadi ko janano wonata sabu am ko janano le woni sabu makko ɗayle ko majusiyankejo on tuma o ari o habbiri ka subaka mo julnude ɓe subaka no habbirno warowo mo no ari dari ɓaw makko ka o habbiri ɗon on no jogino jandi ko warirta mo ko waɗindi kadi poson o yuɓɓi mo ka oya hoyɗi ɗon tigi on tuma o yani ka leydi Abdourahmane lanniti julde nenne ñande ɓe rondi Umar ɓe nawi mo ka suudu ɓe o landi ko hombo woni ɗo sabu ɗum ɗo woni ɓaawo ɗum ɗo ɓe hollimo wonde manna ko neɗɗo kaarijo ɓay ɓe wolanimo o andi wona julɗo o suuyi o sujji ka leydi o wi alhamdulillahi alladi lam yaj'al masra'i tahta yaday rajulin muslimin sajada lillahi sajdatan o wi mi yetti Allah waɗɗo mayde an nden fatunde an nden e jungo on neɗɗo mo sujjanali Allah hay sujudere wotere sakko o heɓa ka hujjinanoral lanka Allahu subhanahu wa ta'ala ne baali Umar bunil Khattab ɓay fokkiti fatagol o noddi Abdullah ibn Umar ɓiɗɗo makko on o wi Abdullah yawka nene nene Aisha radiallahu anha innamo miɗo hiwrom hara noon a wiyali hande dey amirul mu'minin hande nami amirul mu'minin a yiyay to woni Abdullah ibn Umar yaw wi'ama miɗo torimo si tawi o newni e hoore ɓittande ala yo accu mi wattine takko moodi makko e baabe makko ay gabburongo tori
on tuma ɓay Abdullah ibn Umar yahi wolani ɗum nene Aisha radiyallahu nene Aisha hari ko min falano wonde ɗon andi kaka suudu nene Aisha nelaɗo wattina kanko e Abubakar Siddiq radiyallahu joni noon Umar no faala tawtude ɗon wona ɓe tato on tuma nene Aisha inni ko min falano wonde ɗon kono ɓayru Umaru torike lan mi ɓurnaymo e hoore am nam mi ɓurnaymo e hoore am ɓayru ko ɗum Allah sifiɓe ka Qur'ana ka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ɓe préféri goɗɗo go ñaamu kamɓe ɓe ronka ñaamude ko noon ɓe wayirno ko noon kadi hanuɗen enen kadi wayirgol idan o yahi o ari o yettini ɗum ka Umar ibn al-Khattab ko ade seedude e aduna on Umar ibn al-Khattab wi ɓiɗɗo mum on simi woni fure yaw kadi landitoɗa landal ngal ndaara est ce que o newni si o newnali naɓelam baqi si o newni wattinollam no wawi hara ko nene Aisha nunniri fewno ɗo ko ɓay miɗo wuuri haray mo huli kono joni accu ha mi wonta fure non tuma yayta kadi landitoɗamo la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam idan oɗo ɓay o maayi o yahi kadi o landitimo nene Aisha inni subhanallah min ko mi wowli kon mi sansata ɗum woni ko e tawde Umar ibn al-Khattab woni ko e ɓaawo makko mi sansata ko kanko mi hokki ɗon o wattinaɗo kanko Umar radiyallahu an haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e mise waway ɗen faminde wonde ɓe sahabaɓe ko marnoɓe jikku moƴƴo bal ko ɓe mawnintinanoki ko newinoɓe haray noon eɗen tori Allah yo Allah arsiku en waɗugol wasifa maɓɓe ma ɓattagol ɓe ɓayru enen ɗo fof ko daroytoɗen ko si saidin wahidin tawayɗen landi kadi hunde wotere ɗum ko naadede aljanna dande yiite eɗen tori noon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah naadu en aljanna on dande yiite ge أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacce hakke haray eɗen andi waktu mboɗike organisateur ɓen tigui kono ɓa se waynodira joni e nder minute aji inchallah ɗo andi cheikh ɓe ɓenɗo ɗo cheikh Abdourazak ɓe yewtana en ɗo ko fanɗi o ko hawja o ko hawja so seedi ɗo hande en anda so yiitide woɓɓe wonay ɗo kiikiri hara yiitetake bambimi goto Allah taw e fof ɗen duuɓi men no juuti hara e neeɓa e moɓodirde ɗo ɗe wata goto hawju ko waktu ka kala ko islam wona yewtede hara ko dewa wata goto hawju organisateur ɓen accu ɓe karma ko meɗen ɗo ɓe wona ko ɓe yewtana en e commentaire koko ɓe maki ɗo de fi Seydina Oumar hala ko hatti o andi no ɓe moƴƴiri ni hanulaɗo maki lawla buistu si tawno min mi nelanoka la buista ya Oumar a neleteno e Oumar sin laaɗo maki ɗum haray ɓen hawti kadi ɓa hewti kadi Seydina Oumar ɓe nawyi ɓe tori Allah piiji tati ɓe maki Allah mi torikema wota mi nawnu mi yirgo yimɓe ara ndaaralam mi torikema ta mi nawnu mi yirgo mi torikema mi feƴƴin ka Madina saare nulaɗo ma on mi torikema nde mɓe ƴettite yo taw hara koye laawol diina ma kamɓe woni Allah okki ɓe ɗum ɗo fof ko ɗum woni nawna yirgo ko waalo ɗon yimɓe ara ndaarana ɓe ka labtani non Seydina Oumar ko wonno mande aranede nde hewti kaɓe feƴƴina ɓe seeni hajju ɓe arti ka ferete ɗon ɗe ka jamraji ɗin koɓe seeni ɗon ɓe hiɓe ferade hiɓe yeeso toon goɗɗo go feri kaaƴe tati hawri e maɓɓe yiƴan yalti ɗo feri kaaƴe ɗen no ferade fiyo firi jamra o hawri e maɓɓe ƴiƴan yalti laabi tati ɓe maaki ɗum ɗo ko mande wonde ƴiƴan yalta e maɓɓe to gasa ko ɗum wonta saabu ɓe sahindine ayle Allah jaabini ɓe seeni ɓe ɗo ɓe hoyɗiri ni ɗi dontoɗaɗen woniri noon Allah waɗi ɓe sahindina tawi kadi ko o keefeero o woni saabu maɓɓe Seydina Oumar hakke ko ɓe nunɗi andi ñande ko bagiji adda ɓe sendani fop jama o mo kala heɓi innen metre ɗiɗi Seydina Oumar no hiɗo andi ɓe juuti ha ɓe mari darde si ɓe dari tawde yimɓeɓe a sikkay ko ngeloɓe ɓe waɗɗi janngo mum yiya bagi senda ɗon hiɓe ɓornimo tawi noon no yoni ɓe dok ha doloke on ha ley goɗɗo go inni Oumar en ɓe no inna no nunɗi bagi senda ɗo ɓe inni mo kala heɓay mo metre ɗiɗi koko ɓe watti ɗo ɗe no ɓuuri metre tati e feccere par ce que jundi maɓɓe ndin woni andi ka bagi ka baytanal ɓe ƴetti wo hiɓe maka hiɓe fonni fo ɗandi yimɓe ko guerɗa o heɓanta haala on sayi goɗɗo ari indi Seydina Oumar yimɓe nde ŋunude wonde ko senda kon on fotidani e jama o ante noon lanɗon inna ɓe maki honno wo ko metre ɗiɗi mo kala on mako ɗo no kadi ko metre ɗiɗi joni no koko men da ɗo ɗen oɗo lakke matno ɗo no ɓurno on sayi ɓe maki tan ɓe noddi ɓiɗɗo maɓɓe on Abdoullah ibn Oumar ɓe maki ari ɗo o ari ɓe maki haalaniɓe fi o bagi ɗo ɓe inni Abdoullah ibn Oumar immi yeeso jama on inni ɓa bagiji ɗin senditama mo kala heɓi metre ɗiɗi ɓen an no faala ɓornade ɗum ɗo ɓe maki min ɓiɗɗo maɓɓe on komi heeɓi kon yomi yeeyu tuɓe ɓe timmina ko maɓɓe kon
mi waɗi ɗum mi ƴetti mi yeyti ɓe metre ɗiɗi an on ɓe naɓi ɓe ñoyi min ino ɗo ɗon o yimi ɓornaki ko konko min mi jeeyi mi okkaɓe kadi de ɓe sooduto junngo am ndaare Seydina Oumar ɓe moɓidiri yimɓe ɓe hay ɓe faala lamminde kilaf maɓɓe hakke ko ɓe nunɗi sago maɓɓe kaɓe lanminta o andi goɗɗo ni président gouverneur ɓe fof waɗa kadi nunɗuɓe ɓe moɓi jamma ɓe maki suɓanelan ɗo de ɓurɗo nunɗude mi lammina mo nokkel kaari suɓidira ɗo ha lutti yimɓe ɗiɗo fof inni ko ɓeɗo ɗo ɓuuri nunɗude lutti ɓen ɗo mo kala wawa sendidirde ɓe ɗulle ko goto lamminte on saɓe noddiɓe ɓe maki onon ɗo ɗiɗo joni ittidireɗo goto mi naɓa on ɗon o laamayo oya adi ɗon innude on inni wo yimɓe ɓe min tooñi o ɓuuri fof nunɗude ɗo ɗe o inni ɗimo makko nade o fewtina laamu mumen makko o inni fof no andi o no ɓuuri nunɗude ɗo ɗe fof min on ko o ƴettoto lammino min mi tawaka e ɗum ɗo fitay ko fii ka nunɗa on say Seydina Oumar inni awa ko amen lamminde o inni on ɗon kadi inni wo hakkundan e Allah koko wo ɗo de o fena himo ɓuuri lanɗude o inni wo ɓawo inni mi fenay andi fenowo lammintake lamminemo ɓe ƴetti kamɓe lamminoya ɓawo enni wo min faalaka faadu fenande donc ndaaren Seydina Oumar ene gennatto ɓe toriki Allah yo Allah hokke jikkuji koko ɓe jogino ko harana nandugol tun ha wo waɗa ancayaka Allah masallah mbaɗa sallim joni Allah razaki en ɗo ɗe woda ko makane si organisateur ɓen jonnite haala kam acco hakke awa ko ɗum awa woni tan c'est ça sans arami présenté comme oustaz en ɗo ko oustaz Radiaye Ba ɓe kamɓe woni ka commission islamique association fof aray ko imamɓe men cimanteri aray hiɗen gueeliɓe balaga ɗo par ce que hitande kala kamɓe kadi ɓe seenoto donc so ɓe gayni ɗo tumaɓe kaɓe gayni o haray ko luttirɗen ko imamɓe juulirde wonde jontude micro on ɓe duytano jama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خير الكلام ما قل ودل كل بمؤيد يوتر جديد فو كل يوتر توا هند بند هند موبي دندال المؤيد جديد أنا منكم مالكم يوتا دو وكو يوتي كو يوتا كو ولا بيسانغال هندو enen ɗo fof en seeni ke ɗo hiɗen lakka hiɗen ɗonɗa hiɗen weela en ari ɗo ka ɗonɗa ɗen lakka ɗen weela ɗen ɗon en heɓi ɗo defooɓe ɓe defi addoɓe ko yarete kon ɓe addi wifanoɓe lakkere nden iwa ɓen kadi ari ɓe wifi lakkere nden iwi defay ɓen ɓe defi ɓe jonni en ɓe wi en ñaamu en ñaami en haari yargol ngol sakkitorte en yari en ɗonɗiti ko honɗum mo yari o ñaami o yari o haari ko honɗum o waɗata ko adi kon ko konngol ɗimmum ɗum ko golle kongol wiyatangol ɓaawa ɗum koye alhamdulillahi alladi atamani hada wa sagani wa razaqanihi min gayri hawlin wala quwa ɗum ɗon ko kongol o duwa wadde ngol ɓaawa o ñaami golle ɗe o wadde ɗen ɓaawa ɗe o duwa wadde ɓaawa o ñaami ɗen ko gollal ngol Allah ha o ñaamete mo ñaami yonka ka ɓanndu makko en nani ko yewta ɗo ko heddani en ko gollirgo ala newna en golliren wa jazakumullahu khairan wa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Comment un musulman entretient les enfants de son frère mort ou vivant? Ko question ara noon kono julɗo on haani jogitorade ɓiɓɓe kotiraɓe koto makko soit himo wuuri ma hara koto makko feƴƴini kono on ti wawi wondirgol maɓɓe mi darnu ɗon taw ok question ɗiɗa bon na
Bismillahirrahmanirrahim. Mi fuɗɗotoni ko ustaas ɓe men ɓe landinan tan question ji ɗin ko honno goɗɗo goo haani dankorde ɓiɓɓe kotiraɓe makko ma ɓiɓɓe jaajiraɓe makko hara kamɓe ɓe feƴƴini kanko mo wuuri. Mi haalino naane ɓiɓɓe ko ɓe wiyete aliyatima, si goɗɗo ben mum feƴƴini kon innete aliyatima. andi ko aliyatima ala ko satti ɓuri wongol aliyatima. Nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam on andi ɓe wonno aliyatima ɓa ben maɓɓe feƴƴin ado ɓe jibinede yumma maɓɓe kadi feƴƴini hayɓe joƴi duuɓi jeego. andi nulaaɗo fuɗɗori yumma ala ben ala kono ɓe évolue e nder ɗum ɗon Allah waɗi ɓe nder huɓɓoɗore mama so maɓɓe e fe bappa maɓɓe. Joni noon en inni nanen wonde no farli kala julɗo aliyatimaɓe wonɓe ɓen ka hoore leydi kippugol ɓe. kono ɓaamo en mo kala koka woni ɗon ko ɗon wata kippude e wata iwde ɗo ɗe yaha min mi iwa ɗo ɗe mi yahami kippa aliyatima wonɓe kindiya ma wonɓe maali ma wonɓe labbe e sifa ɗum ko hikkiɓe lam ɓen ɓen ɓurɓe la hikkade taw ko aliyatimaɓe hikkoɓe ɓen siɓɓe am ɓen kotirawa waalo maya maɗo jaajirawa waalo maya so acci ɓiɗɗo harayno tawa e farillaji ko farillan kon kippugol on kippugol mo noon wona ndarugo say neɓi seeɗa o ƴetta goɗɗum nelda e naɓanamo inna yo ƴettu ɗum ɗo yo wallito ko ndaarugol payku ko hen ɗum o ɓuri foddude hewno hannde ko ɓennata kon le droit de l'enfant himo foddi e cellal makko ngal be hara ko so o nawni no woodi ko kippamo himo foddi e éducation makko hara no so be o heɓa ko jannamo jande alquran jande fi famuno e jande français fi no famir adna e jande be o heɓa éducation woni éducation islamique kon éducation civile fi ko huwodeta kon adna on so o heɓi ɗum ɗon so heɓi o cellal makko ngal ñamdu makko ngu koltu makko ngu jande makko nden si o hewtoyi nokkugo fi no kippira no o sunninire fi kippira ko honno o jombirta kippa ɗin kippandeji ɗon ne fof ko woɓɓe immoto datto daro sa ƴetti goɗɗo 1000 francs a neldimo a ƴettimo 3000 francs a neldimo haray fus a kippali ɗiɗoɗe ko si o nawni ƴettamo pepe naɓamo ka labtani hollidirama e docteur ɓe ɓe visita ɓe ndaara ɓenne examen jowatte ɓe jonne yaha waɗaɗi toɗe ɓe jonna ordonnance yaha soora lekkin arano jonnamo dartamo anda ko honno o fewdori o hewti ka l'école yahe sooda teni sooda kaye sooda bic sooda kala ko anda no hutore si tawi l'école makko ko yoɓeteɗo yaha wakkiloɗa yoɓa ndaara kadi haraɗa kippude so yeehi so arti so janggi so janggani sifa noon kala ko yowiti e fi gurdam makko ɗam immoɗa dattoɗa daroɗa na tawi neɓe seeɗo ƴetta 2000 nal dama ƴetta 3000 nal dama mawla hoore makko nde inna hari ben on moƴƴi emba ɗum no yurmi emba ɗum no yurmi donc dankagol ngol koya ƴettu fi affaire makko on ay naka ya ƴettuɓe fof kono an ƴetta gooto oɗo kadi marɗo feere ƴetta gooto oɗa kadi marɗo feere ƴetta gooto hara ɓe hattaki mawɓe maɓɓe ɓe on say ka ɓen won toon hara yiɓe weltanima par ce que hara yiɓe andude ko wona waɗede ko wonkiji ni andi wonki si sortama wonkiji ni hara no andude wurɓe ɓen nder ga ko no huwondirde kon on kottirawo ma mo weldunoɗa acci ha o maayi joni hande kadi fus a kippa himo toon wonki makko kino suttima an kadi ñande goo a waloto maya biwobo maɓe hara ɗon si a waɗanani ɗum ɗon an kadi no gasa accire ni e hoore donc ko ñamade adna kon de kama to dinu to dam kono waɗirɗa woyoɓirtoɗa haray ko ɗum woni kippugol on ti taw mawlumo ta yurmi hoore makko nden waɗanmo no o wuurira walla mo sella walla mo o janga walla mo ne o so hewti kam jomba kippa daroɗa anda wonde a darti a wonti lonto baba makko haray ko haɗum min ari ko ɓewta haray ko ustad ɗo en ara ka ɓeydata ɗen hada yakfi ɗon jange landal jama on ne ɓiyam bago Landal Didabangal, les jeux sur les téléphones et les ordinateurs sont-ils bons pour les musulmans? Exemple, les jeux de cartes, les courses et autres. Haray ko fiiju ndaaruuji wonɗi ka téléphone ɗin haray hiɗi moƴƴani julɓe ɓen woni ko dogoduuji pucci woni ko jougol carte e ko lutti ɗon
wano téléphone wano o suwa carte na ɗum doggino pucci o PMI e ko nandi ɗum on ɗum maka. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول سبحانه وتعالى أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آية قرآن ولي إن ستاو في جندار نموت يما موتيا أنتيجي كهك الماتا أدرين أرض كآية jokku do sobe jokku do fijindar sa subina bendi do ko jettata ko jokku do sobe on sabu kon don nafata a landi ken e on sikku ko tagira don addana e horon leydi ko fijindaru ka on sikkorta kamen game yo bawon ko wonno don e gollude kon izan fijindaru antigi de andi ko hunde merere non fijindaru juldo hanaka wada haqqil mun e dum den andi sen daari joni hakkunde men do kam hakkunde mawbe ben e faybe mum ben ene ko faybe jokkube fijindaare ben nafi mum ben ka ko jokkube ben sobe ko jokkube sobe ben izan haray fijindaaru dum na juldo jiwaka jikkinorde dum fijindaaru ko mere resultat mum ko mere fijindaaru ko mere haray kala non ko wadda tay pelle dum no resultat mum ko bone ka aduna do taw a hebata teddungal yawmal qiyama ko perde Allah lando masim tamma fi ya piddu tayle na do tagirma andi ko boni adna la haray selem bi ndan jokke gonga Allah newna ngin do assalamu alaykum haray andi wano jugol loto wano jugol PMI o kala ko andudon jouete oti gagno nder ton joua carte kala ko o yoba mbudi wano 10000 gagnoɗa toon nde heɓa 100 000 ma 1 million ma 10 million hara a yoɓu fi heɓugol ɗum ɗon no harmi ka islam fi hen ɗum andi a moɓidi ko yimɓe buy hawti an ñamuɗa si tawi noon wano ni joni wano ɓe waɗa ɓe noon wano maagui haɗa ɓen fiyo marsamɓe hiɓe inna hiɓe juina ɓenna marsinamɓe ɓen ha ɓe yaltina carte toon ɓenna ɓe ƴette ɓen ɗon ɓen gagno ɓenna ɓen ɗo yahay ma ɗum wano ni joni ɓeɓe areba selcom ɓe inna ɓe juina toon ɗe ɓenna ɓurɓe marsinande ɓe ɓen ɓe naɓa e ɓen ɗon ɗum ɗon nanda e argol joua liɓa mbuuɗi fiyo heɓoy kañum mbuuɗi buy ɗum ɗon wona goto ɗum maintenant fijindaru wano ɗartugol ɓandu mum ɗum goɗɗo fiyo ɗartu ɓandu muɗum ɗum waɗa teni moƴƴo yaajuɗo ni waɗa sport sifa ɗin ɗon piiji na ɗin ɗon inna ko ƴewgol jooɗo jento musique ama waɗa ŋeŋeeri e piiji hara ko ala nafa wo ko ɗimɓe makani no harmi nafi ko fijindaru no ala fa'ida o ɗartugol ɓandu mum ɗum ka nder galle mum har no waɗi tenniji har na ɓortagol yaha doga yeeso yimɓe ɓe fopara e ɓandu ɗum no kadi na ɗum ɗon wona hari nulaaɗo tigi fawno maɓɓe hari yimɓe ɓen ɗarta e ɓandu maɗen fi yahugol ka jihadi e ko nande ɗum kono waɗugol jento beere jento darugol film porno e ko nandi e ɗum jooɗo waɗa hakkille moɗi fof e ɗin ɗon piiji ɗin ɗon no harbi ko harbi nder e nder islam o yo allah o dande masigo mum on hakke juutigono ko yeru ko ɓe lanndi kon ɗo to lemmaga téléphone joué ji wonɗi ɗin ka nder téléphone ji yo julɓe ɓe rentoye ɗum moƴƴa ɓe moƴƴimɓe ɗi téléphone ji waɗi joué ji ga so daari ɓe foppa e goto so waɗo ɗin joué ji ala e maɓɓe yani koko puyɗinta julɓe ɓen itta ɓe sooɓe itta ɓe e wakkilare ɗum woni ko waɗi ɗi ɗumaji an noon julɗo on haara sendiran hoore maɗa a yeyɗa jowa ɗo jooɗo lere goto haɗa joude joué ka téléphone a gañike a perdi on gañande ko inta a gañike est ce que yarayɗa mari nafoore ɗum ko inta a perdi jowa perde yilto est ce que yarayɗa mari nafoore perdi kadi konko perduɗa aray ko wakkila gorta goɗɗo waɗa hoore muɗum ɗumajo ha feƴƴiti ye ko yeru ɗum ɗo assalamu aleykum question tatabo gaynikiɗo on ɗo comment se comporter avec les nouvelles technologies Facebook, YouTube, Yahoo, Gmail, Google ko onno juɗɗon hani wonirgol e ɗe toɓɓe wawayde wallitagol heɓugol information ji ɗi goto ha on ɗi hani wonirgol réseau sociaux iɗon gelli hande ɓe wonɓe yeeso men ɗo ɗi réseau sociaux ji ɗuma ɓeɗo ɓuuri faltade ɗum on nouvelle technologie de la communication ɗo geeɗi hande cybernétique on informatique on yahi ha ka goto anda e tirmuɗum noodi ɗum nokko e site ji goo hara koɓe yaltinta toon ɗe wo ko piiji ɗi allah yiɗa yarlaki wonode site
pornographique hara yimɗo a yaha e on site ɗon tout ça udditi ko yiyata wo ko ka jiidiraɓe ɓorti ka woɓɓe watta jeeno e sifa ɗin ɗon piiji few ɗin ɗon no harmi ko harmi laaɓi pos yo julɗo duwaka hutorde kala ko yowodiri e ɗum woni laarugol ka télé woni laarugol ka téléphone ji ka internet fus harayno harmi ɓa ɗum ɗon addana woti fahisaku addana woti faale jeeno e siko nande ɗum ɗon e fof no wodi sittigo hara ko fi information scientifique darugol anda ko no feƴƴude ma anduɗo nouvelle ji ma anda technologie fi lectere ɗe ɗin ɗon piiji fof ma laptaniji ɗi kondugol ɗum ɗon fof hiɓe ha yaltinde ka science oti yerɗum ɗon himo wawi darde o berɗum ɗon kono o sendidira par ce que mo kala no wawi sendidirde kon ɗum wonɗa kon ɗum wonɗaɗo hiɗon gelli o cybernétique informatique woɓɓe lanni ukkade to ɗen ha ɓe lanni jiiɓidirde e nder aduna o hande ɗo geli guerre on nana ɓe haala ko wenete kon gela guerre cybernétique hara ko guerre informatique e guerre informatique no hara ko économique ukkoɗa ka donneji entreprise ji ɗi perturba hara anda ko honno ɓeɗo gollirde ma banque ji ɗin anda ko ɓeɗo gollirde e sifa no ma ɗum woɓɓe moƴƴina guerre ha moƴƴina carte ji hara ukka yaltina muuɗi e sifa ɗin ɗon ɗin ɗon piiji fof ko harmuɗi kono joni état ji ɗin nodi état ji mi ƴetta état ɓurɗo cippuɗo ɗo fi ɗum état israël on fonɗo heɓe ɗaɓɓi informaticien ɓe wonɓe kale surdoué harno jangi ha yooni ɓen honɗum woni golle maɓɓe ɗen hannde ko technologie informatique fi liddagol julɓe ɓen ɓe naata ka site ji ɓe gera ha ɓe hen ɗo cerveau ordinateur ji wono arabie saoudite ma ɗum wono iran ma ɗum pakistan kala ko ɓe waɗata mouvement to hakkude maɓɓe koɓe yewtata fi défense ɓe yewta fi sécurité ɓe yewta fof haray ɓeyano jogui information ji maɓɓe ɗin ɓe hen ɗo ɓe perturba ɓe contourna donneji maɓɓe ɗi won ni joni si iran inne hande ni ɓe waɗi programme nucléaire si iran waɗini programme fi oɗi bomji maɓɓe ɗo ko ɗo marete ɗiɗo ko ɗo marete ma ɓe waɗi programme ɓe missile ji ɗiɓe lansata ya hewtoya israël e ko nande ɗum ɓe ƴetti ɓen technicien ɓe maɓɓe informatique ɓe étudie ha ɓe andi programme code ko ɓeya lansirta kon si ɓe fanama lansude missile ka maɓɓe toon joni no kon ɗum ɓe waɗi ɓe waɗa anti code ɓe jooɗo ka maɓɓe toon ɗen ɓe manipula code mo ɓeya lansirta on programme maɓɓe ɗin code on wona perturbé hara si ɓeya lansi missile ji ɗin au lieu de ɗi arde ga ɗi yiltitanoɓe kamɓe ɗon tigui à partir de ka ɓe woni toon ɗen ko ɗum wiyata la cybercriminalité ɓe jooɗo toon ɓe manipula mo rawa sa feetina woni woti o lieu ɗo fewtinde o fewtina finkade e makko ɓeya commande tum ɗiya ɗi journoya ɗi arta ha ɗi hewta ɗon ɗi yanta hoore maɓɓe ɗon ɗe ko ɗin ɗo wiyete cybercriminalité ɗum ɗon kam wiyete ene hulɓini ha feƴƴiɗi kono tigui tigui ko ɓuuri hulɓinade kon ko ƴettugol ndaara ɗi site pornographique ji yurnoɗo ɗen ndaara rewɓe no ɓortiɓe eko nande ɗum ɗon fof awa ko ɗin ɗon hara ma ka yimɓe hara ko musique tu yimete hara youtube e book facebook kifa ɗin ɗon ma ƴetta communique fe yimɓe ɓe anda hara ko woɓɓe hara na julɓe few yewto ɗon communique ha e nder ko weldon ha ɓe invité woɓɓe aye woɓɓe hara ko par facebook ɓe invité ɗon ɓe yaaha e jakka ko wolanno kon kadi fota ko fenade ɓen ƴetta ɓe toon waɗa ɓe e hukmu maɓɓe ɓe waɗira ɓe piiji ɗi goto allah yiɗa yalla en anda yer yimɓe iwɓe ɗo ɗe hara ko kas facebook ɓe yiitide woɓɓe maɗa ko youtube ɓe moɗo ɓe yaha toon ɓe yaha tawa e jakka ko groupe gang fommi toon ɗen ɓe ƴetta ɓe ɓe waɗa hukmu maɓɓe siko rewɓe ɓe naɓa ɓen e gueɗe prostitution e ko nande ɗum ɗo ɗen yo allah danɗe masivaji muɗum ɗin hara ɗum gasa ɓe no mari ko ɓeytana e ngaɗe naɗiste anti hakke téléma o ko ɓe landi julɗo on haray koyo andu ɗiɗo technologie no ɓe yewtiri en ɗo ɗi foti koka téléphone ji kawtina ordinateur ji internet o umuman aray julɗo on ko ƴettu ko moƴƴi koge muɗum o gollira ko boni komo terto aray piiji ɗi fof no woodi ko boni e muɗum no woodi ko moƴƴi e muɗum an noon julɗo on rôle ma o wiɗi ɗo piiji o ya ndaaru ko moƴƴi kon e muɗum ko nafete kon ka dina ma ka aduna ma ƴetta gollira ko annduɗa ko lorray ka dina lorrete ka dina lorrete ka jikku lorrete ka lahara maɗa woɗɗitoɗa sela aɗay ko ɗum woni komi famata ko yiɗi ɗo téléma ɗum ɗon aɗay karama koɓɓe sino mari ko ɓeyta